Paushida Yampum Ujumar Uba Paukara update Taujare. Miat Fafadri Fover Asibaks and Loroi ZSA. Tasi Haukiva Mariki Hingdom Yaita, Wangjing the Mikal Kamari Lena Tokiva, Pam the Patau Amada. Don't mind the fun but the Ginger Lake Traba, Wanging, Hodam Padagilema Pom Amuba, Elias Arungi Missy Acid Sena River. Musing Fatuna Zerak Vidri Fover Asibaks and Loroi and Miat Asigamari Lena Siamkiba. ZSA Minister and Beren Wanging Tenta Asiki MLA. Amasung Tawalgi Disida Wakat Gerald Pisin Misietugi Mayutangasi ZSN Center Wanging Iraport Lamkai and Uva Kaitil Sang the Wakat me from Amasubamke. Lay Hidraba Amubagi Lekai Wanging Hodamba Marinkai Lampakta Lekai Ima Ibels in a Pulabamatong Kongset Amagaloid and Wakat me from Pangto Pam Powerful Lake. Kongset Adu the Amubamiat Zaning de Miat Passing Jerakpio. I go ink Papami have a simple Kolaukia Sulauke. Makatarakba Atopapau Madana. Samam Nare Advisory Matung Ukraine Sumi the lady but dancing Namkaitam Nasat Palekre. Ayupung Tara the Gitaragani to Fobagimarata, Budapest the Tunanaba in dancing the Kanan Cre. Ukraine Land Yakudung Tivo Marakta, Lady in dancing Lok Anabagi Aruba Kongsata, Ayupung Tara the Kinobitung Pung Taragani to Fobagimarata. Hungary Konung Budapestki. City Center Aduda Tunganaba Ukraine the Lady Indian Embassy Aduna in dancing Aduda Kanan Cre. Embassy the Kimaru Ibaba Lautok Warul Amada Embassy of Indiana offers Ganga Flat Cenge Aribasar Adungasi Aurakani Aike. Embassy na Tarang Tova Nataba Mahoi Masagi accommodation the Lady Indian Mahiri Funabakta Pung Taradagi no Jumba Pung Taragani to Fobagimak the Budapest Hungarian City Center Ragogzi UD 90 the Tunganaba Ajari Aige. Masigi Mamangi to Dabada Embassy Dunaland Tok Lover Ukraine the House of Pando Lady Bendian National Sing the Mumming passport number Amazon House Lady Mafam Kumpa Tangai for the Boboron Sing mentioned about Google from Embassy officer Twitter account that Hagat Cre. Poma to the Hariba Marik Sumpasing Ado mentioned the Bendian National Panabakta High Cre. Ukraine gives Sumi Lamda Akan Balan Barakta Russia King of Haitam the Kunas and Arabal Nakibalam the Maduda. Bandulari Indian Pyroi Camaro Ministry of External Affairs the Makoi the Matota the Bakudong Tinai Wibasing Tokanava, Apple Tarokrabaki Matung, Makoi Kongset Maka Satakadra Abda Housik Tamam Naduna Lere. My racing Adu Housik Satin Inglabama from Aduda, Makatan Latapang of Nadre, Sinzak Wasilak Takanav Sing Pang Nanava un Saudu Anduna Honare. Lambda Batu the Indiagi, Mahiroi Satet Rom Lady, Mafam Adu no way Kamnava Makasa Tarifa Aduna Bakobo, but Holok Nabagitabak the Apan Batogli. Magoy na husik lady pa mafap atu dagi kilometer yang kairom lafa Russia ki ngongkoi adu kodong tinhay oir ba kong sedado channel pa makoy na wari plawre hadu na mayro ising aduna social media da tamoy sok laba video sing thado lakiba aduna New Delhi da awa ba kaya puan kre Russia ki ngongkoi adu dagi Indian authorities na makoy adu ba lokol lagani ay na makoy na asa tawi ay na makoy na fongdoke ay koy kire ay koy na matam kaya ngara kre amasung ay koy makata na ngai bangamre ay koy ki punsi kodong tiba mayuk na na laire I going away at Tamda Lakli, Karigumba Equator Kariguma Patanum the Toglabadi Madugi Maran, Punamak, Adu government Amasung Indian Embassy, Oigadabani and Indiage. Pirancing Bible Masing Jamlapam using a question to labor Myri Amana, videos in Adugi Manundagi Amada Hirake. Takalabarum the Russian forcing Ukraine Konu Naxelakre. Ukraine President Volodymyr Zelensky na Maki Levagna Russiagi Akanba Hena Council level land Amamayuna Kivada, Russiagi Mukta sanction Tamnaba Masung Santongi Sagatpa. Kananaba kasi US ki President Joe Biden ka fonda pori sana kre ana magna fondo kre Russia ki force na hauzik awang musang noksuk lom dagi konung kevda hiana naksila kre sel gava misal attack sing awsok nok takta ki attack sing tabisam kyamrom sikraba awang thangpa town sen hip da paksana mag ta kre karigamba Ukraine da foreign powers sing na no fly zone ama thamna ba hona patara bade Europe khakta ki natana malem pumpa ki su sathi na mag tak page palsing thokani ana Russia ki President Vladimir Putin na warning taw kre Ukraine ki negotiator singi manungdagi amana laladu loisenar bagi matangda Russia ka wari sana bagi ahum suba tangka kadu hayeng satharbayai haigre German Chancellor Olaf Scholz the telephone tawpada Mr. Putin na karigamba makoi ki demand punam adu fangan batara badi Ukraine ki matangda wari sana nava Moscow na thawrang tawri haige Ukraine da landava adu ki matangda Russia na fake news ni haibasing phongpada sanak winana ballo ama pass tawki bagi matungda Russia da ki pawpi ba Makoy na tukla kanya hana BBC, CNN Italy RAI amasung Germany ki ARD amasung ZDA Journal International Broadcast mayam aman high kre. Hauki basayul da Russia na landaba atugi matung dagi Ukraine dagi million
1.37 yen thangdava lebak sing da lanjena kre ane US na aire 1.37 yen thangdava lebak sing da lanjena kre ane UN na aire maragazida Bangladesh ki potpuba jasa ma misana fale amasung madugi crew member adu sikre ana Bangladesh official amada phongdokre Ukraine ki Black Sea hitangpham Olivier da Bangladesh ina mafu oiwa cargo jas amada misal amna fargre maso madugi group members sing manungdagi amasire ana sagol senamita Bangladesh Foreign Ministry ki office amana phongdokre Amromda Ukraine land asigi matangdagi Russia ki mafum kyada ngasi protesters sing da miwi amaga sama yana fajin kre Ukraine Moscow ki military operation adu ki megda Russia ki city sing da ngasi no phasing na beta protesters sing tawbada protesting tawbada miwi amaga sama yana fajin kre ana protest monitor aman haike Ukraine Chernobyl da nuclear dirty bomb sari ana Russia na maran sigre Maming matha fongdok tawa likul amaki warol paladuna chapchaba khudam sangdam pidrabasu Ukraine na plutonium based dirty bomb nuclear weapon ama sabol losin gadawre ana Russian media na fongdokre Russia ki President Vladimir Putin na nausuk lebak singina kandalaiba magi jungdo na ba Ukraine bo di militarize amasung di nazify tonarba loina neto da jagudabadagi kevo thingna bagi pandam da February kunmari de Ukraine da lantana da order tawke Adaba President Putin ki wafam adu landaba yana da bagi maran sijin mani hareduna nongsuk lebak singna wafam adu kakter ki amasung Moscow ki matak da akan ba sanctions tamjen ki amasung Kiev da asobu military amasung atay ki tiangbak pisilake Mangta krava Lising anida thingin krava Chernobyl nuclear power plant da Ukraine nuclear kulai sari and tas RIA amasung Interfax News Agency sing Russia da competent body amagi world paladuna namajing ni beta haike Adobo Soviet Union maset kai khiba adugi matong lising amaga sampan marfudra marida Ukraine ki nuclear arms adu thado khiba ka loina nama koina nuclear club adu da amakhana yauna da bagi thawang sing leite haina Ukraine government haikre Landa badu hek mamang the President Vladimir Putin na awabana thalaba wangang amada Ukraine makoi macha ki nuclear kulai sing sana da Soviet no hausinai masung masimak Russia ki matak attack ama sathana bagi thawang ka chamma nai haike magi wofam asigi evidence adu mangna pankide US Poland na Ukraine the fencing pinanab dil amatau na bahonare US media ki matungina Russia na landara ki ba dogi meukta kipki defensing mapangal kankan na ba Ukraine da Soviet matam gilan ki fencing pinanab Washington na Poland ga dil amatau na bahonare Poland na American F-16 fighter jet sing mot oina Soviet matam gi plan Ukraine da pigi da dil matau ba ya bagi matang da US officials na makoi da fongdorak le aina Baugi agency ki amrom na thangarang thangchuna beta fongdokre Aujing nongsuk ki alai sing dagi Ukraine da kulai sing nongmai maru sing amsung pan aidarakre hiram masing matang da ikona Poland sing ka tabak chatari amsung aikoi ki NATO khongbu lebak sing ka khanari haina White House ki official amagi warol paladuna Wall Street Journal amsung NBC na haike Russia na langwai chalab lebak aduna lan ki plan sing chawna military gi tengbang hengat na baki na nongsuk lebak sing da hajarakre Ukraine ki President Vladimir Zelensky namhaki pilot singna paibagi training leiraba Russia na sawa plan sing pinar banong sub Europe ki jumthang na balebak sing thai jagre Ukraine ki luching ba adun ayen ba funding amasong Russian oil import sing ki mathak da atheng ba thamna na ba hajara duna ngarang thang chuna bidda video call ki kuthang de US lawmakers sing da wangang ke Nagalamrom da Russian dukan sing na sinjak jon ba da akak na phasang thamgre Ukraine da Moscow na military ki thabak chathakiba adugi matang da thamna kiba sanctions ki saitheng phangba horakiba da Russia the retailers in the black market the athing but tham nana amasung poche phangba hengana pa tangai fadana chang ba sinja ki problem sing jon bagi akana ba chang tham kre aina ngasi no mai sin bit government na ai kre mausana lanai ona sinna badagi ma thauta wa adudagi jamne hen matung da kon amuk jon thok nana bagi damak laisinare ana trade and industry minister na ngasi phongdoke Madam Mabukta da lanai musing the akang na posing yon bagi chang adu akang na chang ama thamana na retailer sing ki mauchin ba trade organization sing na airakre aina ministry ge statement adun haike harba policy adu organization sing makoi masama na thabak tawgani ana paladun Ministry of Industry and Trade and Ministry of Agriculture and Trade organization sing ge wafam adubo sagoli ana cherol adun haike American volunteer Lising Omrom Ukraine da Russia ka Lanthengnanaba sem sari report Russia Ukraine land nabit tara ka mathoni salakpada Russian army singna Ukraine gi ahenwa lamsing da makhatan attack chathawa masung nok job lomge lebak singna Russia gi mekta sel tongki ating ba kya lauk thoki bagaloina American volunteer Lising home na Ukraine na Russian forcing thengna na bada
mating pangnarab international battalion amada saruk yananaba sem jari Ukraine dalan dariba Russian forcing thengnabada Ukraine mating pangnarab US ke volunteer lising hom hena song thorakle Lanmi kya Georgia amasung Belarus kumba atai Soviet Union kai khraba matung da sem kaiba state jingjang atai liba kya da ki su song thorakle Wafam asi Washington da leiba Ukrainian embassy ki representative amada BOA news da phang thorakki bane Mamang da Zelensky ne bido message amagi kuthang da foreign volunteer lising taraga taruki international legend ama semna da bagi wafam outdo pag loinana legend adu da jawra da bamale pumba da apel tawki bane Nagalabarum da su Ukraine da warplane thabata NATO na ayawa pikre Ukraine ki air space thingjin bana World War thokani EU Russia ne Ukraine da landasin kiba nabit taraga mathoni salakhiba asida Ukraine ge President Volodymyr Zelensky na US da land ki fighter planes ang pibinaba ajagraba matung tarakpada NATO ki member state singna Ukraine da fighter planes ang pibada ayawa pikre an official report amagi matungina phangdokle Thangjun biti Ukraine ki President Volodymyr Zelensky na US ke Senator sing da Russia na landarakliba asi thengna da bagidamakta flight planes sing pibina da taksin kibane Mariupol amadi Bolnov Kadasu residents ki evacuate tawna da ceasefire tawna da hona bada mai papangam kedre Russia ki maikete ki bomb top sing kapsi lakhi bana maram oraga residents sing adu hongtok na hona bada apan bawai ki bane Russia ki President Vladimir Putin na hai ki bada kanagumba ahum subaleba kamara Ukraine da no fly zone thamba tarabadi madu lan asida jawsilakpani aina lawgani maraga sida US amadi Ukraine chu travel advisory Piki Pakaloina Namakogi citizen sing Borussia Taduk Lagalak Nanabagi Wafum Kangan Karbane. US Secretary of State Antony Blinken Blinken Gimakegi Harivana Network member state singna Ukraine the fighter jet sing Tabada Yare, US Nasu Ukraine the fighter jet sing Tariba Network member state sing Aduda, Langi plancing Pete in the Ukraine the Pisin fighter plancing Adugi Hobodu Menkatani Ike. Network member state wherever Polina Ukraine the flying jet sing Davada Iowa Piravra and Hankibada, Blinken na Pahum Piradun Haikibada Ayaba Pire. Tasing Nama fallen the Ukraine the fighter chasing Tawad Ayaba Pire. I couldn't fall into Uri Sanabaki Susatare, must have fallen the Ukraine the fighter jet Tazin Kibadaki Awali Horibasing Ado, Menkataki Wofum Sukanari and a President Joe Fidenke, top development Amana Fondoke. I will the contents in a cinema with Pokara Asiba Powdam Zariba. Maripolocal News YouTube channel and the Facebook page, Asedaki, Young Biri Punamu Patagasari. Send it to the Kanarabadi, subscribe to be subscribe to be like in the channel to Sukabi no Prambapo, Amakana Tagasari.